Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Tao, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda Kami Manen, ditoy 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok. Siak ni Manong Joe, Siak met ni Amak, Adda Kami ti for decade duo. Liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Intay papak na di kultura tayo, literatura nga Ilocano. Babaeng sa miwing iti puso, sonata ni Ilocano. Karubada kami, Adda Kami Manen nga FDD. Amang liwliwat ken nagpakatawa, mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo, kabayatan nagpipinate, tay nga Ilocano. Exciting karuba! Iti talong nga oras ngayon tayo pa nagkakadwa kada Domingo. tana dumadu mga istorya ti kababalin ni Ilocano. Babaen ti sonata ni Ayat Ken Biag, dito'y laang 104.9 xFM, isupay ang Karubada kami, Adda Kami Manen nga FDD. Amang liwliwat ken nagpakatawa, mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo, kabayatan nagpipinate, tay nga Ilocano. Okay, good afternoon, Karuba. Siyempre, talong oras man na natin tayo pa nagkakadwa. Dito yung laeng, siyempre, number 1 tong programa. Yun. Iti Intertagayan Valley.
Adda Kami Manen, dito 104.9 xFM. Supay Santiago City. Exciting. Exciting. Ang kadagiti supay iti tagline na. Ay, Exciting. Ulitin ta. Exciting. Dito ito number 1 apo nga programa. Adda Kami Manen, dito 104.9 Santiago City. Exciting. Eksakto, dito na ibang ang balong. Ngaro, danyaman tirarami din nyo tata, kaduanda kami apo. Isarding nyo pa lang iti mangan. Isarding nyo pa lang iti haan isarding okay, i-concentrate yung dumungag kayo apo, okay? Kabayatan din kay panangan, panaginaw, panagpalpa, nya pwede kayo ubra, tikas nga Domingo palong. Gigi aglablaba, agplan-plansya. Yes, Ano pa ba? Gargarden? Gargarden, oo. Kasi laki ni nanay mo siguro, gargarden tatanggal ito. Agbibiyahe. Aha. Kang runaan, kita agbibiyahe apo, keep safe. Ta kaano lang nga po, di ilimi, kata dati natay, babae niti talong nga lugan nga nagkakarampola po kaslaman la bininggudan and kada kita ipimusay po tas ang gasat nga ang biyag ket condolence pa po kada kita family da wala medyo nakasot ti mic ko balong nakatutukat no itan okay kambasit ti treble na basit di nga to bawasan ti bass na yan nga data treble di nga pakingat may kadwa yan plus mo, plus. Ay, na yun ang pay? Oh, na yun ang basit. Okay, that's it. Yan, kahit parang kami na po. Ito yung console me. It's a very digital touch screen. So nga medyo maulaw-ulaw kami basit dito. Anyway, iti text line tayo po 0905-808-1259. Kada kita kahit nati ag-request when kumablaaw iti live kada kita ingingutin dati biyag ulit mi 0905-808-1259. Kaya kita malariman nagbubuya ti YouTube balong anak ko nada. One ka na ni bike ni Kuya. Watching from Korea. Pasyarat nga mga Pinoy MTV rider South Korea. Thank you and God bless. And Hernani Gamuelas. Oh, may nika naman. Nika na. One. Castañeda Floresma. Hello mga idol. Naimbag nga oras. Oh. Okay nga rin, our first piece para kada kita ay nagsarak di kalmahan. Bakit pa man daytoy barugong ko Ludi ka mapasang pet o salda to'y biyag ko Papapanam di suras tirabi Napankan sa manen naghapi-hapi Agparparing nagkaniyak siyak tay may sisyasi Atapukin ka at dakula sisi No sumangpet ka Di ka aguni No agong tunak Sikat makiriri At kepa manday to'y parukong ko No di ka mapasang pet o salda to'y biyag ko Papapanam dis oras tirabi Napangkan sa manen naghapi-hapi At barbarik na kaniyak siya tay may sisiyasi At akuken ka at dakula sisi Tanu sumangpet ka di ka agun uni No agun tunak sikat makiriri Day titirigat na no gwapat maasam Adun parnoyan na danag ke bati ka unggan Adda pa'y nangida nga sip-siputan Marig nagpagkit dintayin da ipipusan Ayan na ganas no gwapat
barukon ko. Ludi ka mapasangpet o salda to'y biyag ko. Papapanam dis oras tirabi lapan kan sa manen naghappy-happy. Bakit na kaniya siya tay may sisiyasi. At ako ken ka at akula sisi. Tanu sumangpet ka di ka agun uni. No agun tunak sikat makiriri. Kay titirigan na nugapat maasam adun parnoyan na danat ke bati ka unggan at dapay lahida nga sipsiputan aring nagpaikit bintay dahil pipusan ayan naganas nugapat masam agkakamakamarigat mariknang sangkadayaw dasika kagasatan tanakatukmakat mang paragsak tarik na sangkadayaw dasikat kagasatan tanakatukmakat mang paragsak tarik na. Okay, that's it. It is another na Paul 1. Kula Sisi in our key version. Pocket, ano na kita edit Facebook balong ako na. Awan YouTube isa. YouTube, okay, go Ya ahead. karo papaikan tayo man Jebinongor Agiyaman from Israel Ramones. Yes. And Hernani Gamuelas na imbangal dayo karuba pasyarat from Bani Pangasinan para kasjay kanta nga Dance with My Father para kini patpat nga amak. Salamat karuba and God bless. Okay, thank you. I guess that's all for our first appearance. Ako, first appearance pa lang ha. And sakbay nga po matalasas na pag yaman naman po dito grupo nga nag-invite kada kami di kalman. Happy 10th year anniversary to Pacific Star International Employment Agency. May sa kadagiti na patek nga gayem ko. Kaya sponsor pa iti programa tayo. So, Grabe, nagadong giveaways, yes, giveaways for their staff nga talaga amot nga pagragsakan. Uri na nakasangit tayo may isa tika di. Anyway, basta Pasko kasta ti obrada dagita. And everybody, amin tayo again enjoy no kasi nga Pasko. Okay nga ron, nagsubli dagiti pagayam yung kalpasan ti sa magmamano nga palagi. Adda Kami Manen dito 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lasio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area,
air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda Kami Manen, ditoy 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda Kami Manen, ditoy 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda Kami Manen, ditoy 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors.
Miss Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabel Gamuelas. And hello to Auntie Lorely Valdoria. Hello June and Jem, have a blessed Sunday. Ayan, okay matan na eh. Wala naman ako nakikita. Yun lang. Gemma Hagok, shoutout mga karuba. Ray Ramones, Loren, nakapsat di signal de xFM dito. Di Kamay Jones, karuba. Hamol ulitin nun ka talaga nga maramidam me. Okay, we are solving the problem actually. Ayan, kaya nga madanagan. Kasta nga talaga, medyo nagbaliw kami iti console, kat medyo digital, touch screen nga kuno ta. Pag kumano da jay ko apay lang dikipad, hanga dikipad da ito usare mi apo dito, so nga medyo mariruan kami amin. Okay, adya lang ti messages. Do we have some message sa Facebook? Sige, go ahead. Facebook. Yeah. Wait lang. You recall? Facebook, okay. Medyo mariruan na. Sabay xFM. na puyat ta dirabi So pa oras na nalpas di ko. alas 2 na nga nagawit ti barbangon. Ayan, hello karuba, Merry Christmas from Antinelli Mariano. Yeah. Ayan, Idol Ren Lambino. Naimbanggal daw ken Pasko tayo amin katropang June, ken katropang John Mark. Kablawan man dagitig dingdingag ka namin nga taga General Aguinaldo Ramon Isabela. Yes. Idol Rain Lambino. Okay nga ron. It happened in old Oklahoma one night in the beautiful moon. Love blossomed in old Oklahoma. Two hearts were beating in tune. Love faded away with the dawn and left me here all alone. Left me to pine for my darling that once was my own. Moon sailing on high, please shine down with your light. Moon shining on high, where is my darling tonight? Go send her my love, tell her I'm pining away, waiting in old Oklahoma, and hoping she'll come back someday. The pop sound na. Karaman nga talaga yung popcorn. It happened in old Oklahoma one night in the beautiful moon. Love blossomed in old Oklahoma. Two hearts were beating in tune. Love faded away with the dawn and left me here all alone. Left me to pine for my darling that once was my own. Moon sailing on high,
Yeah. Exit dun sa 3 decibels na. Yan. Pa-shoutout Lods Art Janatoy from Isabela Conte Rivera's Motor Parts. And hello to Nilda De Leon. Shian Libed, hello Karuba. Papati naman kay Lolo Pedro. Libed birthday po niya bukas. Ayan, love from Solano, Nueva Vizcaya. Wow, that's it. Sa lokatantayan na po iti tatawagan nga numero for your request and dedication. Kayo mga manggagan. Dagiti timok, dagiti bukod yung timok, I should say. So we have our first caller from 9111. Good afternoon. Hello, Manong Jun. Yes, go ahead. James Ditoy. Okay, James. Oo, di may isang number ko, ginamit ko tawan si load na DJ official no text line tayo. Sige nga Rod, go ahead with your greetings. Takbay kami Manong Jun, kabkablawak man gayam dagijay. Kapulisan tayo dito sa Santiago. Apay takablaawang. Imay da bimisita idi kalman ijay pwesto nga napan nagpadalo sa titiko ko. Okay. Oo. So aside from massage, dapat ipagpadalosan ti kuko dita. Well, Manong Jun, kompleto. Panunot. Agi ginarurugit nga panunot, Adda. Ay, agi ti awan. Adi laeng, okay. Padalosak ko mati panunot ni John Mark na medyo haan nga sariwa. Sa bali ti kargana. Puro kwarta. Siyempre, kapkablawang kasayang DJ, nag-sponsor kanya may medical man iti makan. DJ, sinaganda ito yung restaurant kita. Ano, patak jay nagan na. Yan lang. Dapat insurat mo, ano dati ararekapom itata. Meron. Anyway, makabasa ka ti Braille? Well, Manong Jun. So nagadal ka mga Rod? Well. Okay. Api kayo medyo agdwa-dwa ka nga mga sumumpat. Siyempre, mabainak lang iti ere, Manong Jun. Be proud. Okay, di ka di? Taman man iti ad opportunity na makaadal iti Braille. Okay. Basta kapkabalawak ka talaga di 24 lanes nga agi nang donate kanya medical man ti makan. Amo yun, sino kayo siguro. Siyempre naka-tune in kita tariti xFM. Pero nagkapsot ti choir ta, nagkapsot ta ti Ojo. May yang Rod. May ka 4,975 ti nang ibagan. Dayjay, ti number mo nang ibagan. Nagkapsot ti audio. When we are trying to fix it. Nakapolyumin ito monitor ko pero nagkapsot. Marigregara na namang dingig kada kayo. Anyway, basta nalawag, lakit di. Baam nga nakapsot pala Maglakit ako naka-on the air kayo dito linyak iso nga maawatak lang sa dagiti bagbagayo o nakapsot ti audio dito radyo. Okay. Pagpaspasin sa kablawak mit pa dagiti taga Mart 1 Mall. Ni baka mo. Massage therapy and services ni Risa, ni Kuya Lawrence, ni Kuya Renato, ni Irene, dagiti adda amin nga stop ita Mart 1 Mall ita 3L massage. Okay. Dagiti adda iti common, dagiti mothers, dagiti fathers nga dati estudyante na dita. Nakasyon inda kami nita kay so nga amok sa idi last Sunday kami kay nagapuwak dita Mart 1 Mall kay naka-monitor dati manager war dagiti mothers. Okay, kaya kabayatan ti managurure da kala kita ubing da na ket bumalsi-balsi da mo di ore tao mo ti sa bali nga tao. Anyway, kablawak mo dagiti katugana ni Apay aduda. Siyempre duwa da lang Manong Jun. Wan ang sa bali pa nang ibagam kablaawak dagiti katuganga kunana mo tan. Ni nanay kini tatay, ni tatay Apin, ni nanay Bibing, dita Alicia, San Pedro, Alicia Isabela. Kaya nagito family, Pega family. Aminin nga kakapagyan mi. Dita Alicia ken dita Kawayan. Aminin nga mababot ito xFM o rin nagkapsok ti audio. Basta makadaanon lakit ti Adda Kami Manen ay kit naragsak tayo aminin. Okay, pagyamanan natin James. Alam nga Manong John, may kaindo no bigat ito'y pwesto ta naka-promo kami. Jay may sa oras mikit
189 laingen para kada kayo. Ay, 1 hour na Kapag siya. amin nga mayat nga apan dito first time ito nabigat. Nag-j promo mi ki Anggana December 31 na po. DJ promo mi nga massage. Amin apo nga promo ki Anggana 31. Oh, adang amin. Sambutin yun ako. Nag-j mayat nga agpalinis di ko agpa-facial. Amin nga classic pang-pataer, pang-papintas, pang-parelax. Amanin sambutin niya po. Ang inga na lang December 31 lang dito po. Okay. Sambutin yun. Oray naman nung dyan kinigyan Mark. Apan kayo. Tatno ma-avail yun dito yung promo mi. Sige. Ading. So, Okay. request man manong dyan. I-request ko man DJ kanta nga nga paborito ko launay. Tatno di ka maila. Ay, tatno di ka maila. Okay. Ada ta nga promo yo gayam ko tamit nga gaasti o sa rin yung nga pagmasahe. Handmade siguro manong dyan. Kasi ako napadasubmit din hindi ka de. Anak, kahit kung ako matawa ka, di ka magkimatawa. Di ka naragsak tata. Naragsak manong dyan, syempre. Okay. Ano mo di? Okay. May kailan tantat no para siya may si kabarwanan nga serbisyo dito eh. Wen, adong ngamin ti taray-tarayak tata kaading isong madik paano. Anyway, tapno di ka maila is coming your way ading James kadagiti aminen nga kaduam dita. Well, nagyaman ako manong dyan Okay, thank you Matt for calling. Lawang kalat amin nita xFM ni Tawan Labas na. Okay. Narod, that's it ni ating James. And he's requesting for the song Tapno Di Ka Maila. Ngam tapno di ka nga makikigtot. Deto yan. Adaak ditoy, adda ka dita. Adayo unay, nagbayad kanta. Jak amuno, kasano ka. Lusumit nget, malagip na nga ta. Lubukod mo, tay siksika. Buy-buyaem kat litrato taatwa. Di mo kadila marik na day di bara ayat kuken ka tapno si katay di unay maila alaem sursurat ko tain kagbasa ngeno di mapnek darik na agdayal ka ta tumawag ka ururayet tetap mabiyag ko tapno may katan may tailiw mo ay ang gaiyap kas puti I love you sigala malaglagip ko. Adaak ditoy, adda ka dita. Adayo unay, nagbayad kanta. Jak amuno, kasano ka. Lusumit nget, malagip na nga ta. Lubukod mo, antay siksika. Buy-buyaen kat litrato taadwa.
marikna ay di para ayat ko ken ka tapno si katay di unay mailaw alain sursurat ko dain kagbasa ngeno di mapnek tarik na agdayal ka ta tumawag ka ururayet tatag no biyaku tapno may katang dayta iliw mo bay ang kaiyab kas puti I love you sikala malaglagip ko ururayet tatag no biyag ko tapno may katang dayta iliw mo bay ang kaiyab kas puti I love you sikala malaglagip ko sikala malaglagip ko Tapno di ka mailanaan. Actually, dagiti pa kami yung kalpasanti sumagmamanuwa palagi. Adda Kami Manen, ditoy 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda Kami Manen, ditoy 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at
Alicia Isabella Branch, second floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda Kami Manen, ditoy 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada; Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador; Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal; and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii; Miss Charity Lianes of Porterville, California; Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA; CJ of Baguio; Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, second floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City. Ayan. Wait muna, parang hindi ako nakapasok dito. Kita manita na sumbrikan. Ditoy. Okay. Dito na yung YouTube mo. Sa YouTube lang. Ayan, okay na. Oh, okay, pumasok na. We're back. And of course, you're still with Mayanong June. Together with John Mark Pastor. Dito lang ako. Ano? Aha, wala. Ay, okay. Dito lang numero 1 to abong istasyon. 104.9 xFM Santiago City. Exciting! Exciting! Diba? Supaya. Kung ano mo dyan. Oh, kita. Sige nga ron. Nyamati nakurso na daam kanya na dirabi. Ajay. Nagkikiram dirabi. Awan? Nagpasuli ka pa. Wala. Nabakaan. Baka ka nga naging milisaw. Isukat kita nga ron ka. I-concentrate naman tayo KML. Kabayatan ti pa nag-intermission. Nagijay participants. Iti Christmas program. Naging dancers. Nga ron. Hanapay din nababati dita. Dati tumutawag na take. Madam Hayete. Kaya, wala na. Watching from Dasmariñas, Cavite. Wala na. Kita idol ko, pa-shoutout man. Apo karuba, sabay subscribe mo tan. Thank you, Apo. Wala na. And hello mga idol watching from Silmar, California, from Maxima Fontanillas. Shoutout ko man ni Mama ka ni Papa ka ni Joy Bilog, Kenny Rosalito Bilog, Kenny Sky, idol, thank you. Okay, nga we have a caller on the line. Good afternoon. Kada kayo. Hello? Hello, sir. Yes, okay. Sumbrag ka ng call. Tika, sir, tigo nagtungtong ko tata. One, dakat sa bali nga tawagam. Imbag malang mo nga ron, sir. Ayakas tamat, okay. Siya ni Director Tandanan, sir. Siya ni Camilo Ischoko. Oo, sir. Camilo, middle initial, sige man. Kakayan, sir. Timitronim ko. Kakayan. Okay, Kakayan. Camilo Kakayan Ischoko. Toko. Manong atawan?
Sikan sa ti, may ti nagtugtog, tinatay yun ni Tingkaw. Kaano? Hindi na tayo nga ini, ko among sir ni, Jerizal. ni Juhay nga kakayan. Johay Kakayan. Jerizal Alicia. Amamo Oh, ni ito. Johay. Okay, one. Hindi na tayo ni Ninang na. Nagtugtog today. Dapat nagpa-reserve ka niya kita kat. Di ka muna natuloy nga na tayo. Nagalasay. Katimawag ito. Manong, dandanin kami namatay ni nanay ko. Agpa-reserve man ko nana. Ay, Diyos ko. Oo, ka. Sige, kumablaw ka. Kumablaw ka nga ro dan. Manong kunak na medyo kaslakurang mo. Tingipan mo ngagsasaong aminan. Sir. Kurang. Okay nga. Kumablaw ka. Kablaw man. Pare nga Pedro Lebeid. Aha. Kaya kastawa gaya anak ko, kablaw pa jay ni Miriam Joko Binico, jay San Agustin Isabela. Kastawa kini pa Sheila Joko Pin, kita Chage Isabela. Yan pas malakbay nga nako ni tayo ni inoding burida iso ni Susan Isjoko Abila dita Ramon Sabila. Kanya ti ko pa sir ubalin ti agrequest. Mabalin na manong tabletas iti turbo ti kaya mo Aja manggarot sir ikanta manggarot na da. Ay no makita kanto nga agusar iti turbo kay yaramidang kati kanta. Aja ito experience mo. Aja kay garon mang sir batutan ni tatang no da. Batot madimi pa inakanta. Mati. Madi pa yun. Biro ka sa bali nga kwa. Atay pang turbo mo lang sige. Ate garon sir chichiwait nga to ngay dadabili na nga naungawit. Ay okay sige isa runumino kan. To'y bilit ko. Nandiyan ka. Sir, pero magkumait. Sige nga Okay, Rod. thank you, sir. Pagyamanan mo, ti panang tartarabay iti programa may, ket nga Rod, at ay request yung bilit ko, dahil ito yan. Inakman tinukmaan
nayagpakada kayo. Tapno maigaman maay ayaw niyo, to'y naungat abinit ko. To'y bilit ko, to'y bilit ko, no agbalayudo nga itugtugot ko. Umingar ken makaungat, no masanggid yun. Tasyak lang, di nakaamo. Tuy bilit ko, tuy bilit ko, no agbalayudo nga itugtugot ko. Umingar ken makaungat, no masalgid yun. Tasyak lang, di nakaamo. Okay, iti di agbayag katag patarasas namanan. So, ito yung man pangablao pa iti basanta. Naimbag nga aldo yung karoba kablawa man ti family Mateo dito yung barangay Sinili. Kantaan nyo man apo, di maurawak, Mildred. Okay, thank you so much. Di naman baka si Asin Luisuna. Baka nung kwamatan. Nagkapsut ti signal yung karoba ko na naman ni Kapsat Alice. When agtaka kami, baga mga napigsa, pati si kami ang bumi nga nakapsut. Okay, we are trying to do and fix po Kapsat Alice. And sige, naman may isang caller. Sakbay nga po matalas sasta. Good afternoon. Hello po, magandang hapon. Yes, magandang hapon din. Okay. Yes po, ako ba si Angel Tolentino? Wow, napakalambing naman ng boses. Parang katatapos mo mag-shower tapos may nakapalupot pa na towel sa buhok. Ganun ba itsura mo ngayon? Yes po, humahabol nga po ako habang wala kayong caller. Wow. Okay, sige. Go ahead kung may gusto kong batiin. Okay. Binabati ko lahat ng mga kapitbahay ko dito sa may Malini, Santiago. Malinia. Yes po, tapos yan po sa Mabini. Then yan sa Mabini Circle po. Wow, yan. Saka yan po sa sa may Victory Sur, Victory Norte, sa may Caloocan, Ramo, Oh. sa Malvar. Magandang hapon sa inyong lahat. Okay. Magre-request po ako, DJ. Okay, sige nga ro. Danya ti kaya mga nga sonata, ading. Pwede po yung kusilapan ka. Yes, mamaya pagkatapos naming bumalik ha kasi magpapatalastas na kami. Kusilapan ka Okay po, para sa thank inyo. you po. Okay, salamat din po. Salamat. Okay nga ro, kakabsat, kaaruba, napapatag. Agsubli kami, kalpasan ti sumagmamano palagi. Adda Kami Manen dito 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church.
at Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda Kami Manen, ditoy 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianas of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabela Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabela, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda Kami Manen, ditoy 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianas of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Okay, we're back and you're still with Manong Jun and kaanakan John Mark. Dahil lang po numero 1 itong programa. Adda Kami Manen, dito 104.9. Exciting. Ay, Santiago City ka. Wapo, presence of mind. XFM. Santiago City. Exciting. And
Talagang hanggang sa akin excited ka tingnan ko pasama ka. Happy birthday to Sister Carmencita Corpus Cairel. Have a wonderful celebration. Pasensya na, hindi na din ako makaka-attend ng misa dahil may bisita ako. Okay, we have another caller on the line. Good afternoon. Hello. Hello, Sir John. Yes. Kablawang ka man ki naimbag nga alda mo, sir. Siguro mga 2, 3. Nay, Kurang tangipon mo. medyo, sir, talaga kurang na talaga. Apay kita madi ka nga nagkabil iti dentures. Pa iti kwarta, sir. Okay nga ron. Kwarta ti kabil mo, Hamad. Hamat kiday nga parami da tawa. Okay. Kaslama ko lang ngamin. Kasi nagmaya ngay nga ko. Kasango kayo kay nistoryaan. Iso nga, pasensya nyo, no? Talaga nga ipaspasig ko ti bagbagik. Anyway, kung mablaaw kan. Sir, Wen, kung mablaaw kan. kung mablawa ka, chat ni Pedro Lebed. Kablawak man na tay apo pigay Deva Biskaya. Okay. Kanayon nagdengdengag naka-ngam mo no di kay nakalive ng kunam tatanggal sa Tama, naka-live kami. Ama nagbibigay ni siyan. Agbubuya ka na siyan. ni bagbagam tatay nga kasalanan kay naka-live kat handa kong pindoton ng balong kung kam sa tay kay sa kablawak ni Sian kini yan Libed iti ni Babiskaya kanti inangnanga ni Raquel Libed. Yes, and happy birthday magkang ka. Nabigat. Nabigat. Pwede nag-birthday ako na bigat, sir. Already ka go awis. Tama, no may ka, no kaya mo babalayag kati, no may ka lagi dito Rizal sa Sidagmod. Kang kati may nga barako nga pataw. Wapo ta kita launay ka. Anang arot iti pang mangidoron dita nga pato. Basta may kanto, no kaya mo. Tamagam na dinagang ko dito, ipopularak dito, sir. Ay, Diyos ko, nagadupag tawagam, di nakidam amon. Binigat nga iyabam tinagam, di radyo, di bangir. Tuwain, sir, dyan. Adya lang ti kablawam? When ako ni Delia Lebed, Sergio Lebed, kini Elmer Reschoco, kini Balayan Gater Pusidio, kini Nyolak, sagi po iti Ilingan Nagilian, Barangay Flores. Sir, birthday no bigat ko no mabalbaling ko makakuha ko nung kinawatan ta ko may nakumakantaan. Apaw? Tagtawin no nabigat. Nabigat. Ay, baka no mo maawaton baga di numero nga kap na kanmi. Di numero kap na ganyan. Baka bagam to kiti nga hang ko maawatan kunam to kiti. Iti-request ko no manong ake iti may nga oras yaw. Ay, awanti may sa oras may kapsat. Agigig kami atikat ibagaalaang tagdamdamag kamat. Upat nga oras nga tokar may kadagiti kasaran ay ket 5 nga digits. 5 nga digits. Hanga dahi kababaan nga 5 nga digits. Medyo tuming nga pa din calculator. 5K. Ay, maturo ka na. Sayang nga naggaduti awi nga gamit. Sayang. Sige garot. Sapay ag-costume kami na kono nya ti request mga costume ay kadi awanti. Pwede na kahit ko mga may promote kayo dito ko ayan kono kaspagarigan sir. Ay, mayat ko mga paiso nga Monday nga men no bigat Lunes siyempre. Ore. Hanga problema ko man jay talent fee ti problema med sa munisipyo. Sige garot sir. Okay. Agyaman kanta na garot ti ko ati may ko kanya nga panag-birthday no bigat. Okay. Sir Pedro. Thank you sir. Okay. Thank you. Ayan, ikabsat nga Pedro. Ket ko na namat kantaan ta kano balong iti birthday song. Okay, kitang tama iti para kanya na birthday song.
libed. Libed. Yeah. Libod Because ko na it's ng mga E. libed. Libed. Oh, baka no na-misinterpret na lang, baka no live mo dahil tayo idi Live. programa da. Pedro lived. Pedro Light. Okay, anyway, from the four-decade duo, iti anos mga kanayon nga mangkabkablao kanyami, di bangir nga istasyon, kan mang tawag every Sunday dito 104.9 xFM Santiago City. Exciting, I get. You deserve to be happy kabsat isong ano bigat, akigatangam ti magbagim iti kap-kap na kam no manunga litro nga arak, ano pa Yeah. cake, kita laon na Litson. Litson. Spaghetti. Spaghetti, Pansit, sopas. pansit, sopas, tabako, kandila, itlog nga pinisi. Ano pa dito may kabil tanong ka dijay? Atang sama dyan. Atang utang na may ay. Kiniwar. Oh, Diyos ko sinamit. Ada pa Ay, inyog sos. na wan. Naimbang loyo karuba. Kaya nagbibuya to programa yung makaliliwa. Lalo no, kantayo. Kanta kayo. Yan na, watching from Hong Kong, from Mila Hugo. And Binilda, have a blessed Sunday, mga idol, Sergeant and Jem. Pogi, para guys man, eko sila pang kaagyaman. And, Kuya Dance with my father na please. Her nanay, Gamuelas. Wow. God bless, father and son from Oklahoma City, from Eileen Banquete. Yeah. Banquete. Oklahoma, actually, sa kanta lang natin naririnig, but I am still naive on what is the actual view of that Oklahoma Oklahoma? City. Timang pakangkang kwete Oklahoma, NBA. Ano? Oklahoma City Thunders. Yun na. Oklahoma. Sa bali mo dyan Paloma, di ba? Kanta aday. Ay, Oklahoma, kasi aglala Oklahoma. Oklahoma. Okay, nga rod, para kadagiti adati ano tawag di jayan, kagurguran na nga akos ko silaman dagitay mangi marmarites keng kuana. Ladies and gentlemen, John Mark Pastor in his most emotional Uli. eye-tear-dropping song. Kaya na panigat yung boss ko. Di tulungan ka, okay. Imbagak met ken kay di ano gandat mong tuwag subli I get sorry tadya may kari Nalidlitay pa eh. napalalo ngamin ti sakit na daydial daw apim malaw ka sa di ka pa'y pulos Nalidlitay pa eh. kimita Aman, korang. masih kagaradan Tawan naglabas ni ruwang ko tinagwayas sakay nalipatan ka namin anuwag nagparparik na nga kumabiyag ko agsuli ka minti naglag ka kinit kita Pasulik tutoy mata ako mitaken ka sa tupay pangatong ken ni pababa kastando panang iparinnak anabiyagak nga awan ka.
xFM maituran balay giket masarakan kalpasan nga siya ket panahuan intong nagsarakta ko sila ka ipasulik tutoy matak ako mitaken ka sa tupay pangako ken ipababa astando anang ipariknag anabiyagak nga awan ka ngem kinagpaisuanan na mail-iliwaklat taken ka barino kabaelak tu nga aramidet na intot nagsarakta ko sila pangka ipasulik tutoy mata akong itaken ka sa tupay pangato ken ipababa bastando panang ipariknag ang mabiyagak nga awan ka. Well, that's all for this quarter, ladies and gentlemen, and we will be back with more songs and requests, right after we break. Adda Kami Manen, ditoy 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jeba Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda Kami Manen, ditoy 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jeba Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at
Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706. Okay, karoba, we're back and you're still with Manong John together with John Mark Pastor nga kanayon nga ag-CR di ka mo anyo iti kuting-ting din na. Nalais mo na. Nalamis dito. Nalamis. Tapos natin liquid nga, ini naman ta. Dati makagabo. Okay, kurak no da sa bali nga kuting-tingom ta. Minum kati turbo dietary supplement for men. Awan, umagaroon ng tag. Orayan ta nga mang tada ading weng. Ta di tabi amo ti pakasaritaan na data Santon Plus Coffee. Oh, di tayo naramanan. Di tabi naramanan pati DJ. Ano pa iti DJ product da. Yan, okay. Santon Plus. Ado, kapong di mi pa nga napadas. Baling mapadas tanto. Kaya't ito no mapadasan ta, di tanto pulos malipatan. Adda Kami tiimpay tulin mo nga ayat nga impaay mo apagbiyagan uray lumay sa akto payen analamis abang kay di munto ko na amalipatan ka inggat tungpal tanin. Kanayon nga Adda Kami tiimpay tulin mo nga ayat nga impaay mo apagbiyagan uray lumay sa akto payen analamis abang kay di munto kunaen amalipatan ka ingkat tumpal
dance with my father. Okay, balsa ni Tatang, Ilocano version. Why? Okay, Merry it's come. Christmas! Pay kan taman dyan, binungor, parang ini anak ko nga ni Nicholas King. Ay, mong gayang. Tate pala tate, binumur ya. Okay, Ay, so, ano ay. tiyan mo na? Kompromi nga yan. Kung ano ni Kuya Joseph, na bangal daw ti Domingo, tayo aming karubakan, kadagiti amin nga kailyak. Nga takabatuan nga madamang agdamdangag. Tatta, wala na. Kaya tingin kayo namdaman. Replay no kan. Oh. Anak ka raw, data. Balsa ni Tatang. Balsa ni Tatang, isa niya, why? Idi maladagaan Genggat na addaan na tipo Agubakan kinitatang Sana'y isala ang raman hinanang Ililinag genggat makaridean Sa agin inayad nga mangyuli kaniyak Panagdango ti ama mariknag No kumalang mabalin No adapay panawen Nga ingkam magkibin Ket isalan sa subin Tay di patengga asami wen Tapno may papasko Ti ayat ko kien ti ilim Luwag ririkang kininanong ko Agbahay sa lakan at adagos kinitatang Basta unay panangay ayon na wena Sana tumedlay baon nga kumbaba Duti rabiin na makaturo ka Pangibatit kwarta't pagpungpungan na Medyak impagpagaro Abanawan na Matagaw ko kumang Panawen na kaadang Uray may sanga adang Apanani ang lelim kaniyak Piniyag kansyon diyak patengga Tati ayat ken iliw Maipapas ko amin ken ka Jak mas paalam tinundaan Takas taunay panagib-ibig ni nanang Kararag ko kararang namatlang Nalabas pa nagtusdusanan Amok di pumudno Di kararag ko Ngayong ka di isulin Tay anak nga inayat ni narang Anok nga di nagtumet lapatkan Ngayon apo ipatay na Nga makasalat balse ni Tatang Dardaret ni rabi Patumpaltin na panagsugli
inabong man inap ta si agudong ukur-kurat kanda udong yasilia kasita nuto Wayo, wayo, wayo wayo umali kayo, mali kayo tamangan tako. Hey! Si Bino. sumansanusok na si Tiana si agulong na iga man isiw-isiw ta si sayang sana sinsili laot na maya tuon utuon takot nakarkarong nuawad tat baryo tasin bitbidong noon minapanta kan adu din bitaminana Wayo, wayo, wayo wayo umali kayo, balik kayo tamangan tako. Hey! Si Bino. Wayo, wayo, wayo wayo umali kayo, balik kayo tamangan tako. Hey! Si Bino. Wayo, wayo, wayo wayo umali kayo, balik kayo tamangan tako. Hey! Si Bino. Okay, kita to nga nagsaro nga sonata. Abu ko request da kita apagayan tayo da ita. Ngarud anak kong kunan na dita YouTube no na Facebook. ayan Kita lawin nga sig-arm. wala Kabubutan. and Merry Christmas Manong June Yeah. and John Mark Ah. nice to see you guys again John Mark please sing Renz Berano song ibang-iba ka na Wala laga mga... It's Maribel watching from Salinas, California. Wow, Salinas, California of Salina Quintanilla Production. Bidi bang bang. Bidi Okay. bang bang. Watching mga katropa from Cesar, Montana. Wow, ito kita launay. Okay. Makapasalibukog, tili na. Cesar Montana, what is... Danaga na tayo? Nato ni Cesar, Montana. Ibang-iba ka na nga. Dito yung di may sapay nga sonata. Ladies and gentlemen, live today, 104.9 xFM San Diego City. Exciting ang isang mga awit mula sa Metro Manila, Renz Verano. Renz, kumusta ang pagiging pinata? Okay naman, mga katropa. Okay. Once again, Renz Verano live! Testing! Di ba't sabi mo ang bawat suwit mula sa iyong mga bigati ang laman ng isip mo damdamin alala ng pagmamahalan natin ngunit pag-iba biglang pangarap na dati kay Ricky pati na ang tamis sa iyong labi naging luha sa bawat mong ngiti iba na ibang-iba ka na nga wala na bang halaga ang mga pangako mo kulang
malakas, I should say. Oh. Mga paurat-urat. Kung sakali mang ikaw lumayo, bumalik ang tibok ng iyong puso, dahil kung gabing sagad ang lamig, mainit na dadampi sa aking dibdib. Iba na, ibang-iba ka na nga, wala na bang halaga ang mga pangako mo. Kulang pa ang iyong mga dahilan, alam kong iba na ang tinitibok ng puso mo. Ano nga ba kaya ang pagkukulang ko sa'yo? Hanggang kailan kaya magtitiis ang puso ko? Iba na, ibang-iba ka na nga, wala na bang halaga ang mga pangako mo. Kulang pa ang iyong mga dahilan, alam kong iba na ang tinitibok ng puso mo. That was something from Renz Barado, ladies and gentlemen. Renz Barado of xFM. Okay, and that brought to our time 1:43 in the afternoon. We'll be back with more songs. Adda Kami Manen, ditoy 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda Kami Manen, ditoy 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada,
Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jeba Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda Kami Manen, ditoy 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jeba Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella. That's it. And you're still with Manong Jun together with John Mark Pastor. Dito lang apo kapintasan. Yan, nga programa ito intero Cagayan Valley. Adda Kami Manen dito. 98.5 dati. Dati ko naman. Dati. Itatang. Ano dito kami 104.9. xFM Santiago City. Exciting! Yes, exciting nga talaga teka So mali. paya. Kasi mo ito na ibagak ni 98.5. Anyway, kaya nga ko dahil hanga problema kasi talaga mat nga. Wala kasi no, 4 years is not easy. Hindi ka we've been there. And nagkapo kami pa 97.7. Oh, lubos-lubos entan. Sweet Radio. Wakan kagayim tema. Dagita dito 94.5. Kaya siyempre, pag yaman natin, dagiti imakar dito yung 104 aduda nga imakar. Sinuro dati Porkeduo. Porkeduo nga ko na. Porkeduo. And siyempre, pag yaman natin, dagito yung agkakalaing nga technical men tayo dito dito 104.9. Of course, we have kabsat Jesse Pascual barupay deta ng magtumtumaren ti Turbo Dietary Supplement. Kani hindi ka mo ti first name na ni ko John. Yan. John. Okay. John. Takan pa ni Gary Valenciano nga para kanya. John ka na naman. Ayan. Pasyarat kami man po dito ay Balawang Panikitarlak, Grande Family. Salamat po DJs. And Philem de los Reyes, request po yung
journey kano pitpuli para sa alaala kay Jobit. May he rest in peace. Ay, Jovit. Yeah. Pero may iba kaming kinakantang Jovit. Yeah. Yung Faithfully. Galing ni JM. Ayan. Thank you po. Yeah. Naibagnal daw yung karuba. Dito Santiago, adak dito Jacksonville, Florida, USA. Bubiyak dito live. Florida? Florida. Ito Florida. Florida. Come on. Florida, USA. Bubiyak dito live show yo. 12:50 a.m. dito. Wow, talaga up to the wee hour. Kariing. Okay, dito itikan timing para kanya mag-request ti sonata ni Jovit Baldovino. A song called Too Much Love Will Kyle You. Will Kyle. Okay, kung mga Florida di. Too Much Love Will Kyle You. Okay, are you ready to kill yourself with this piece from the journey from the Queen? Ay, di ba, Queen, dito nagramit dito Queen. Ngam, kinanta mo lang ni Jovit Baldovino. Wow. Tira. Pasok, copyright. I'm just the pieces of the man I used to be. Too many bitter tears are raining down on me. I'm far away from home, and I've been facing this alone for much too long. I feel like no one ever told the truth to me about growing up in what a struggle it would be. In my tangled state of mind, I've been looking back to find where I went wrong. Too much love will kill you if you can't make up your mind. Torn between the lover and the love you leave behind. You're headed for disaster, 'cause you never read the signs. Too much love will kill you every time. Kayang-kaya tayo tayo. I'm just the shadow of the man I used to be, and it seems like there's no way out of this for me. I used to bring you sunshine, now all I ever do is bring you down. Ooh, how would it be if you're standing in my shoes? Can't you see that it's impossible to choose? No, there's no making sense of it. Every way I go, I have to lose. Whoa, whoa, yeah. Too much love will kill you, just as sure as not at all. You'll dream the powers in you, make you bleed and scream and groan, and the pain will make you crazy. You're the victim of your crime. Too much love will kill you every time. Talaga, makapatay. Kita na tayo. Kaso at his young age. Teka de, you don't deserve to die at a young age. But that's life. That is his fate. Yang nga. Too much love will kill you. It will make you live alive. Yes, too much love will kill you, and you won't understand why. You give your life, you sell your soul, but here it comes again.
kadagiti mo. Okay. What we don't know is adda iti makunkuna ng compressor dagiti gamit so dito lang headphone nga maditi saad na, but when it comes to YouTube live to ading gamdo kita napintas so ti kwa na deta ti audio na believe me may compressor yan binasa dito yung capability na dito barbaro nga Rodecaster Pro 2 and napintas ko nagdumang amin di nagpatsen. Anyway, dagi tayo madamang agbibuyang anating mahong kunata ditan. Yan. Nilde de Leon, oh my, gana. Jean May Libed, clap, 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 Mamin Lima. Yan. Watching from Villa Quirino, Isabela, Pasyarat, Manti Family Legaspi, especially Justin and Janelle Legaspi. God bless mga idol. From Jocelyn Legaspi. Yes. Yan. Hello, kada kayo idols watching from Silmar, California, USA. Yan, kas lamang mangug ko nga kanta ni Jovit. Rest in peace. Yes, pero Ni Kuya Joseph. medyo hawig kayo nga talaga mo iti facial complexion. Kini Jovit. Mas maganda ka lang ng lalaki sa personal. Sa totoo lang, hindi sa pagbubuhat ng bangko, pero mga 3 days kas dyan iti kinagwapom kanya na. Apo nga na yan. And makita mo tila nga na, kaya nga sabi nila, nakadukano ta na-inspire kanya ng poor, young poor individuals ta. DJ Lux na lalo, the first appearance na iti TV, kita am kasaday ko lang, sa itay lako lang iti banana Q dito igigid. Pero kita mat, no kasano kapintas ti Kaya lakon boss sa na. iso na nga talaga eh. Hanga banana Q ti lako na. Ana, Kamote Q. kamutik. Okay, datat istorya ni Jovit talaga mat nga nakasaysayang ko namanan iti kinalain na kumansyon, dadya vocal range na, dadya basag iti boses na, nagmaya nga talaga mat. Iso nga, Narigat, adi kasi mo lang kami nga boses eh. it's natural. Kanyada. Kanya, para ori si kanyada. ka. Actually, ori si ka, mat. Ingaraw ka nun ni Amakan ko na ni Amakan ko, Gina. Okay, that's it. And our time is 3 more minutes to 2 o'clock in the afternoon. And sino pa iti kaya nang tumawag? 0905-808-1259. Kaaro ba? May kayon. Kablaawan yun. Dagi kayong kablaawan. Tabakano kita am ni Jovit, madi na nakablaawan, dahil kaya nakablaawan. So nga ako mablaaw kayon. Okay, we have a caller on the line, 7835. Good afternoon. Good afternoon. Kasalutan yung garuba. Okay, kasama mabuboses sa dito. Kumusta? Iteglawlaw dita. Cewek na sate garuba. Okay nga rod. Sige nga rod, kumablaaw kan. Wadlalak man garuba, ni mother ko garuba, nga kanak patpatid kunay. Tikat sat ko, ni manang ko magas gusaman. Kaya ating ko, kaya na nga balakang na, ni Rian, ni Hermao, kastamit, sat na, ni GM, Guzman. Then, babay nga, trusty sa nata garuba. Well, karuban, to nagsubli kami ang ganta, emin to data. Atin mang rosas ang garuba. Ana? Rosas. Rosas. Baka yellow rose. Okay na yan garuba. Okay, Duya Rosa. Okay nga rod. Okay, nagkinawatan kini amak. Okay, agyaman, titawag mo. Ayan. Get with that, kaaro ba agsubli kami nga rod after a few reminders. Adda Kami Manen, dito 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College.
with POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda Kami Manen, dito'y 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda Kami Manen, dito'y 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area,
air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda Kami Manen, dito'y 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda Kami Manen, dito'y 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Okay, we're Santiago back. City Isabella Branch, You're ground with floor at Manong June, Navarro with Building, Mark. Ito Maharlika lang ako na Highway, isang salumin na Villasis, programa Santiago ito City, radio. in front Adda Kami of Manen, ito Northeastern 104.9 With XFM. POEA Santiago license City. 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Watching from Pacific Edmonds, Star Washington. International Employment Agency. Auntie Ida. Pasqua Special Clinton, thanks good to Rainier's afternoon. Private And, Resort located kita at ang Purok 3 makarinig San sa kailangan Sebastian, ni Ramon Auntie Isabela, Aida. in front Okay. of San Sebastian Marot, Integrated dati School. nag-text Come and din. enjoy the Ano following na? amenities: Ay, matipid private na pool, Matipid. big cabana. Sorry. Ulit ang DJ pang. Okay, we're back. And you're still with Manong June together with adding John Mark. Ayan. Okay. Doon ngamin pindutan na. Dapindutan dito. Okay, ngayon. Wait, kita tatanda di YouTube. At dati text messages ito. Good afternoon. Okay. Ano ti pangi-pronounce sinaga ni John? Uy or we? Uy, okay, John, uy. John, uy. Hindi ba ganun din natin pangalan ni Sir Juan?
Yeah. Yung isang, Yeah, si Michael Justin naman. Kiss, Michael. John. Michael John. Siya si John. Yeah. Inalis lang yung Michael. Tapos siya naman si John. John. Sir. Bisaya dati. Bisayang kanta yung mga pangalan nila. Di ba? Di mo na naman na-gets. Ganito yung Bisaya, di ba? Bisaya. O, kati split. Okay. Echo, please. John, uy, tayo ang Bisaya, dati yan, dati. Okay, Rod, akit ko na dito yung text messages. Uncle June, pakikantayo man dyan, touch by touch. Isagot ko kinitatang ko nga Elmer. Ayan, nga manarimaan nga, agok ukistima is, thank you so much. Touch by touch. Ano ba? Nakuha naman dito. Onde bangal daw yung karuba watching from Lalog Luna Isabella from Lord Aizen Esteban. Hilang. Wanen. Umutan. Pataas ng taas. Ngayon nga Rod, request nga Rod. Iko. Go. You're my all-time lover. Do it, we still do it in a way like there is no other. Touch by touch, you're my all-time lover. Skin to skin, come under my cover. Check lang boy. Para beat ang beat. Rest. When my heart is full of love, it makes me a turtle dove. Love's the game that we play night and day. When our love is clear and bright, it's our way to see the light.
Awan basta ada kita new wave man manuti naka-copyright ito. I'm sure no daman ay kita naka-whitelist dito yung channel ko. Yeah, a lot of songs Tats by tats. na whitelist. Di ka pigsaan pandemic, tats by tats. Pero may natanda ni. Ang dali nga na-upload na dyan. Video mga tats by tats. Hindi ko makita kayo po. Nabasa mo. Forget it ko na, forget it. Okay, nga Rod. It's 2:15. So may sapay nga sonata. Ay sagot ta kadagito. Monorimon. Nagbubuya kanya ta dito. Dito. Ay nga tulad man ipipita kaya. Okay, kamutaw! Sige, I would, pumasok. madam! Mayat sa. Okay, nagmayat. Okay nga Rod. Ano na? Hindi kita pangabla. Oo, nabasa kami na. Nabasa mo. Nawanan dito mawag yun. Para kayo sa manabaw jay tumang. Yan. May bangal daw yun. Kablaan naman itatang ko. Ban o ban niya. Kan nidagol nga sa murti sa tumang na. Rekas jay tumang. Yan. Nag-request naman sir. Nagimas kamayang. I'm watching from Magsingal. The local sur pop from genre. Rapanso. Ako mo, te, kursunada dito. Tumang medyo nakantalo nga Domingo. Kang kantaan tato yun. Tapi awan tiag-request ti sakong ita. Wino ti bukong kumamo ya. Oh. Okay. Magkita ta sa bali. Kita ka pa. 4 minutes lang. Okay nga Rod. So, Dadi man Michael Jackson, nabuhik di Michael Jackson pero kung dadi one day in your life, takantaan taman. Ladies and gentlemen, our version of the song One Day in Your Life by Michael Jackson. Umaya mo lang dito. One Day in Your Life. Okay, Ro. Lyrics. Parta ka ma. Parta. One Day. Okay, ladies and gentlemen, Michael Jackson. All my life, man. Ay, medyo palpag. Dajay. Ajinay. One Day. Sumata? One. Sumagit. Hindi, ito yung copyright sigurado. Ito.
day, ang sonata. Taita po, ti sonata nga nang itulod kada tayo, iti oras sa alas 2:16, 21 gayam iti malam. Katagsubli kami nga naka-sunglass mo at damdama. Okay. Adda Kami Manen, dito 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda Kami Manen, dito 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort.
Yes, we're back and you're so with Manong June together with John Mark. Dito lang nga po programa ni Adda Kami Manen. Ayan, last 2 quarters of our show. And apo, nasaya at latat ti panawan dan napintas dangan napudod. Ayan, ngem feels like makapamagapamil ti bilbilag apo. So kata kita aglablaba ay kikitaan nyo talangit baka bigla na itudo ibuyak-yak na titudo masayang dagita panunok yung naggalgalgal. Okay. And so danaangsag nga sumungad. Oh, effort nga talaga mo. Okay, dati kalkalpas mi ngamin nga binuya po. If you have time, please watch This Is It. May isang pelikula ni Michael Jackson DJ Netflix. Hamahan na mga pelikula. Actually, it was captured while he was doing his rehearsals in London. Talaga magaya mga heavy preparation da from the stage up to the effects, the dancers nga naglalaing nagdalan iti abot ti dagum sakbay nga nakapasada nga dancers, the difficulties of backup voices at diyan parang daamin na po. So no, if you have time, you will learn a lot apo when it comes to music production. And diyan na ipakita ti gijay akam kamalida mo laeng hanga di perfect iti kwada, perfect iti production da. DJ maulit, DJ linya ti kanta. That's why we have rehearsals kana naman ni Michael. And he is too good nga alaga iti nature. Isuma lang nga DJ kanta na nga Man in the Mirror kuna na who's going to start the change in our nation. Kuna na you look at the mirror, if you see nung sino di makita mo dijay subo iti dapat nga Man in the Mirror. Nagpintas ti kay papanan na as well as the Earth Song. Kasi nung di sample the Earth Song with Echo Man. Sige balong with Echo. Go. Dati kam tugtog mo? Awan. Karnagda. Awan aji biliji na ti da. I'm gonna make a change for once in my life. Ay, aji kanta ni Bitit Mata. Kaya mata? Mati. Sampul. Aji Earth Song ko ma. Ladies and gentlemen, Michael Jackson. Ti makwata. Ano ta Earth Song? Nagbaya mo lang di kay papanata. Yes. Nagita launay dagitay kaslaawan ti kay papanan na kasi bubuyam lang nagati crowd but there is a deeper meaning of the lyrics nga kunada. And that is what I am looking for a song. Tunggal kumitak ti sonata, kita da di kinapintas iti mensahe na. Isong seryoso kang singer ay ket seryoso mo nga balik ibalikas da kita ibagbagana nga tila addang
nga kang kanta. Sa jay Oklahoma nga tugtog dati kasaran no ka kasi nga kasana niya. Ay, nun sa ilina na me alive. Tinada no ka nga ililyrics sa. Where is my darling tonight? Please send me my love. Ito ba subali Honey, to pay. Idol request ko man kanta nga palagi ka na lang tulala from Joan Biag Kawili. And naimbag nga malam yung idol para kasi nakmante oray awan kan. Pehang ko mo da kita nga kang kanta. From Marian Paharillo. Naman na nga oray awan kan nga kantan. Oray awan kan. Okay, agbiagak ko na siguro oray awan kan. Dapat lagi kantata mismo nga request nga kung nga matandaan kaya tatagayan niya. Tingin na ito tina-record that we have 103 officially recorded songs published on our Spotify. No, YouTube agad adun, ribbon. Ribbon. Yes. Thousands of songs nga naaramid ta. Pero, okay. Okay nga rod. Dinggem mo biyag ko, dinggem tibaga, ay ayatin ka, kasta kamet kaniya. Dinggem to'y aso, iliw to'y puso, napayag lang idin, aditan na giniliw. Dinggem to'y gutob to'y puso, aw-awagan na ka, denggem ka din alam. Umay kato'y sibay, usok umay payapay, tapnon maep-epan, iliw ken senlaay. Iliwet di ka rin yuni, ayat nilang damo. Tinayot nga arakot, abuyugan ti as-asog. Iliwet di agit na samsam, itngem tagapulot. Asa bayan ti apros sa papires di bukbukot. Ililiwet di areng-eng, titileng itilapayag. Umay kan no biyag ko, mailiwak ko na iken ka. Dinggem mo biyag ko, dinggem tibaga, ay ayatin ka, kasta kamet kaniya. Dinggem to'y aso, iliw to'y puso, napayag lang idin, aditan na giniliw. Dinggem to'y gutob to'y puso, awagan na ka, denggem ka din alam. Umay kato'y sibay, usok umay payapay, tapnon maep-epan, iliw ken senlaay. Iliwet di ka rin yuni, ayat di damdamo. Tinayot nga arakot, abuyugan ti as-asog. Ililiwet di agit na samsam, itngem tagapulot. Asa bayan ti apros sa papires di bukbukot. Ililiwet di areng-eng, magtitileng itilapayag. Umay kan no biyag ko, mailiwak ko na iken ka. Ililiwet di ka rin yuni, ayat di damdamo. Tinayot nga arakot, abuyugan ti as-asog. Ililiwet di agit na samsam,
itngem tagapulot. Asa bayan tiyak, apros sa papires di buko. Awan day kid daw dinan. Okay, once again na open na po, open yan. Ito tumutawag na tayo, mga may masumpatan. Manariman kami kumakansyon. Mabalik kayo Ay, tumawag. once there was a love. Gaya, mato niya. Ilang mga katropa, may bagngal daw tayo amin. Katropa, kasi kumadya, once there was a love. No, ba rin lang, agayaman, mga katropa. From Domingo. Domingo. Okay, kaya pero kami lyrics na ta. Kanstiraan Kita? ta. Awan. Awan lyrics ko ti, once there was a love. Okay nga Rod, kikit kumatlaing nga sonata actually was performed originally done by Jose Feliciano. Dato'y kaapa ni Stevie Wonder. Siyempre, kanayin da lang kanayin da nga kingkin no silap kini Stevie Wonder. Okay, ladies and gentlemen, the one and only Jose Feliciano. There was a love, dip of hand and emotion. Once there was a love filled with such devotion. It was yours and mine to hold and cherish and to keep for a lifetime. Then you went away on that lonely day. Once there was a love. Now I don't know how I can go on. Somehow I feel so wondering where I've gone wrong. Once there was a love that will never come again, so let's not pretend. Once there was a love, but that was long ago. Now I don't know how I can go on. Somehow I feel so alone, wondering where I've gone wrong. Once there was a love that will never come again, so let's not pretend. Once there was love, but that was long ago. Ditan tinagibusan ti programa Ampay dan damapay agsubli kami bay waduan mo kwata right after a few reminders. I don't fight for myself. I fight for my team. But when your moment comes, take it.
I fight for my Adda team. Kami Manen, 104.9 But when your moment would like to comes, thank special friends and the following I sponsors. fight Miss for my Marina team. Flores, 104.9 But when your moment would like to comes, thank Mr. Benitez, Daniel, following I sponsors. fight And Miss for my Marina team. Flores, 104.9 But when your moment comes, Yes, Mr. Benitez, Daniel, following sponsors. fight And Miss for my Marina team. Flores, But when your moment comes, Kami Manen, dito 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Miss Larina Flores, Kami Manen, dito 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. And Miss Josephine Cabal, Miss Larina Flores, Kami Manen, dito 104.9 xFM Santiago City would like to thank Danielle and Mrs. Barry and Miss Josephine Cabal, Miss Larina Flores, Kami Manen, dito 104.9 xFM Santiago City would like to thank Danielle and Mrs. Barry and Miss Employment Agency. And Miss Larina Flores, Kami Manen, dito 104.9 Santiago City would like to thank Danielle and Mrs. Barry and Miss Employment Agency. And Miss Larina Flores, Alicia Isabella Flores, Miss Second Floor, Malaysia, Jordan, Maharlika Highway 6, Barry and Miss Employment Agency. And Miss Larina Flores, Alicia Isabella Flores, Miss Second Floor, Malaysia, Jordan, Maharlika Highway 6, Barry and Miss Employment Agency. And Miss Larina Flores, Alicia Isabella Flores, Miss Second Floor, Malaysia, Jordan, Maharlika Highway 6, Barry and Miss Employment Agency. And Miss Larina Flores, Alicia Isabella Flores, Miss Second Floor, Malaysia, Jordan, Maharlika Highway 6, Barry and Miss Employment Agency. And Miss Larina Flores, Alicia Isabella Flores, Miss Second Floor, Malaysia,
Kita aman tata. Kita aman. Di pa latan kan. Sumarigan man. Sorry ka. Awan. Tagaray. Mariga nga talaga mo. Kontrolin. Dagito Windows. Kung nga nakaungat. Yan. Ay. Awanan na. Di pa na yung Awanan. Windows yun eh. May isa di kumanganan. Awan mabalinanan. Di ka mo. Di ko agad eh. Tagaray. Properties. Sige kita taman. Awan. Wala na. Nagpuko nga min. Okay na po. Ano naman? Okay, pasensya kayo. Naksumarikan man. Ito talagang madiming nga Ano naman? Baka mayatan? May adya sa bali siguro. Okay. Talastas. Basta skip mo no kadatan. Okay. Ay, abo biyag. Anyway, our last quarter Ako, maudi pa nga minuto dato yun. Tapos kastapay ti parang. Avon ti patalastas. Avon. Kukunin man ko data. Okay. Nagado na sayang tang ako Yan. Skip ad. Mayatan. Mayatan, initip ko dahil ko. And with this, we would like to wish you an advance Merry Christmas. Nandanin na po, iti Simpang Gabi. Ano lang ang tawan? Addan la ko ti ubing na arko siti Paskwa. Malagip ko tay ubing nga adda ti kulnoong. Tatawag si sinagot na dumaduma nga aginaldo. Patsek ati Paskwa si tataeng ti puspuso. Pagsilaw ti Christmas tree aranyag ti masakbayan. Kapya dito'y lubong agkay kay sa tay ken ako. Kansyunen asiraragsak tinarambak apaswa. Ken di tay kumaliplipatan ti ayat iti namarswa. Sapay la tarabayan na maro atawan ti sangapada. Ken ti espiritu ti Paskwa agna eti tumunggal maysa. Dinaunda
kadagiti kararag tintay pa nagkaykaysa amang iparangarang kini Jesus na namarswa kas bagkak ti agsapa idi umuna a Paskwa idi barang ni ayat kini Jesus sa maladaga Hintay kan man rambakan ang tukarte pang Paskwa iti may sa atinek itan oktay iti Diyos kansyunen asiraragsak tinarambak a Paskwa hindi tay kumalit-lipatan ti ayat iti namarswa sa payla tarabayan na maruwataw ti sangapada kenti espiritu ti Paskwa at naeti tumunggal maysa kansyunen asiraragsak tinarambak a Paskwa kenti tay kumalit-lipatan ti ayat iti namarswa sa payla tarabayan na maruwataw ti sangapada kenti espiritu ti Paskwa ang naeti tumunggal maysa Naku, nalipatak sa mga ito yun Oh, fresh na fresh pa ito, Jay. Spotify na to. Magpapasko na naman at wala pa kong hirang Di naman ako kapangitan upang mapagkaitan Tuy tadhana na sanang aking itutwina For the person na deserve sumayala ay sige na For the person na tuwing magpropose ay Diyos kong nag-isa Sa kapilang For the first na kapag gumagala ay barkada ang kasama Di ba pwedeng sa Kapaskuhan naman na mayroon ng sinisinta Nang malasap ko naman ang saya ng may jowa Magpapasko na naman wala man lang maregaluhan O makasabay sa simbang gabi At makaharap sa Noche Buena with the family Magpapasko na naman walang mapag-abutan ng aking 13 mountain O kay hirap ng nag-iisa nagkakalurky Ngayon may paglalaanan ka na ng 13-month pay. You just have to be wise spending your money. Magpapasko na naman walang mapag-abutan Magkasabay sa simbang gabi At makaharap sa Noche Buena with the family Magpapasko na naman walang mapag-abutan ng aking 13-month pay O kay hirap ng nag-iisa nakakalurky Magpapasko na naman mga pamangkin lang ang nandyan Kailan kaya magaganap na anak ko naman ng aking paglalaanan Are Jose Marichan perfect if you spend it with someone And for the person na won't pasko ay wait lang, di makita Magpapasko na naman wala man lang maregaluhan O makasabay sa simbang gabi At makaharap sa Noche Buena with the family Magpapasko na naman walang mapag-abutan ng aking 13-month pay O kay hirap ng nag-iisa nakakalurky
And we still have time balong. Anyway, maudi nga sonata, but before that, I'd like to say thank you so much kadagiti Tim Mabuno po dito programa mi tila sa talong oras nga nagtutuo kayo nga nagururay kadagiti request yo kadagiti haming nga nakanta po kaya sorry and we will do it next time. No, barbaling the timing ag practicein. So this has been your Manong June together with Your Kanakan, John Mark Pastor. with our program Adda Kami Manen, ag tultuloy latabo until next week, the same time, the same frequency, 104.9. xFM Santiago City. Exciting. Supay ang ating pangarap ay di nalalayo. Abot tanaw lang natin, di dapat masipayo. May langit din sa lupa na di nakikita. Buksan lang ang dibdib at ito'y madarama. Kung ikaw ay lalayo sa aking buhay, lagi mong tatandaan ako'y naghihintay. Kay ganda ng buhay, huwag nating sayangin. Di lang natin alam, may nagmamahal din. Kay ganda ng buhay, huwag nating sayangin.